Ia, afi manuia le ataua. Ia lau sunga foi sa vea po la. Sunga so alo. Ia mai se foi le whafonga tā puai foi ia le. Pa ia maua lunga se tātou atunu o no mwhaiona. Maua mai foi ia, whasala launga foi po paanga foi ili. Ale le foi ia, ala leo foi o lo au na foi. Tau tuaina se tātou atunu i le aso ma le aso. Ma lo le whalau manuia na tu foi o leo ua. Ma e awhi au mga aluenga sa whita i tunga e fo ili pa ia maua lunga so tātou atunu ua. Ma se fo ia, tā po inga fo ia mātua. Ta mam sina mātua o sina fo ia. Ele ne yaso ele ngata fo i whafonga fo i New Zealand nei. Ia a o whafonga tā pua i fo i so tātou atunu oro whai pia mpaanga. Nei por kalame i le aso ma le aso lo whafonga mai tu e fia la langi. Ma lor se fo manuia. Paftai sua i le lofa baleanga le leo le tua. So se te bita te whelua ia le ngona le mawhanawhana ma le fifia awa. O le malanga atu i Samoa whelua i malanga mai fo i tātou te whelua i lava. A o le aunga autu o le tautua i le atunu o le alava le ala o lo mwhai o le whaatino e tautua ai o le tāua le nā o le soifua au auna o lo mori mai pe le tua e ala atu ai se tautua whaale au le atunu o le mai tauina lo mau le soifua maloloina ai o le te la e pea o te mawai atu o le pink taupa le a Samoa se sao no i eile ia taile atau ia sao le lau fo sao noanga e matu fo mai on masina nei le ai te leo na whamanatu ai fo ia le langa le cancer mai hoi ka nesa le ai wha manatu lava fo i Samoa pink taupa ia pi o fuala ia ela e ala e pinki i te leo aso nei masina ia ele ngata fo kane sa ia e mana tua e fo ia ke leo ngase fo i lo mau ele pa ia ma malo le atunu le aso ma le aso ia e pe le ngangan na lo faiama ia fata ua pe ia mana tua e fo i le ngata e ua failangi fo la ia e fo i lo mau ele fa mai o tatu ia e au la tau la e fo fa ngota ia le si vai ngata wole na ia a o ani por kalame lo ta mata tu ai na ani por kalame o la lango ia le tunu o lango ina ia le tau fio le solo le fa mai fainga ta ma le matauti le tatu tunu ia sa no fo sa vea ia manatu ia le o fo se fo mai ia pe o mau a tala ia nei la fo mai te tonu lava ia wa tele to inga kanesa ia ai o ia la vale le mau ia o sa ili peani fo mani tonga tinga fo e fa tu ti ai fo ia le pesi fo i male mau ai fo e so tata watu i nei fa mai erkane sa ia o ia la fo Cancer Society Samoa te mana tu fo yo nga lu fa tasi va tele fo i manisi fo io fa la potonga la lanki ia e una ia peale le tūranga lea i le whamanatuina pēr ma, ave foi whautuanga matu o lalo foi. Ia tūranga foi me o loo whapena ona, mau foi nisi o fo mai ia mesi foi, ia. O loo mahafua, nil whamai, ia wai peo le, e maharia ia wharongolongo foi, ia. E tele i o to inga ka nesa ese, le mai, ele masino le to inga ese to inga types of cancer ia tatu whalonga, ia le ngata ia stage fo i o le tangata. Ia peo le angangala le ale ona whamanatu ia ka te mafo fo matatalo i le atua ia fo ai pere malosi peo ia lango maluina pe au faolo tato li faola ia e fo o lo mo ninga se ngase ia wa pe tato wa ave tele tato fa mafai i le ngase o le o ka nesa le tino ia tentonu o tele la fo tato le ka nesa ma fo tele tai ale la ka nesa ngai moilo kamanga ko fila Pero kana sol mafu mau le ke vai ka kama ala ta se mai le tu langa lo fito i tonu i le tu ma la mta fa yoi le lango pea i le pulenga le tatu au o tama matine ta alo ma ta longo la kapiliki i Samoa o la sa mai tau i le tulanga sai ai lau fo i tapo inga o lau va ai ma le silsila le ngata o stangata ta alo sai ai le telo tau sanga se kapteni o se pelestene o le sosi mo le ta longa liki tono Samoa ai ile si tanga i se folo mawalunga o iai nei ia le tomai ma la nga va ma le fatino ino le ta longa i tono le tunu
Maro fa tai sa vea ia pe fe on ta fa so fo i le si ta fa so le sa fa so ta sangana se ma vai le ia na lu se mai le fa ma vai le ta to so siliki no mai ale po lo langi le lua fe lua tolu ia o le to fa ia fiu le na fa tane le sa se so lo ai fo lo e ta o vele ia fa mo mai la va termin nei ma di la ia ai ia o lo lango sua la va fo i polo maua ia la back sit i tulanga le iai a fo ia me mana o mie fo i le sosoani ia a fe altu o lalo fo i le pulenga fo i ma le komiti o roha pena ona ngā lue le taimine nei le tau mwhainga fo tātou au ai le ngata li atina ena fo i o le wha moe i Samoa ia a o tulanga o lo iai ia le filfilina fo i o tātou au i lalangi i tulanga ia pe o main league sia ia le super league ma le ma i le NRL li Australia ia manatu ai le yo sam talanga tele tu manatu foi ta tonu a te asem tu pala ole so tata wa tunu ma le fionga presidente ia fiu ia me se fo yo komit fa tonu ia ai ele umala vale anga fa aftai pa ia ma walungo so tata wa tunu i le fa mo foi sa fa pena na lo toi tamama ia tama fa nau la so nafi moni lava fo i manuia i tulanga i le results for talonga ia ai sa mai tauina lava le mau lungo le fatino ina e alom fa nau le ngata le au to mai tai ia au fo ia li na tu sa fa maria ina fa fonta po i fo ia pa ia so tato wa tunu le ngata fo ta po inga i New Zealand nei ia ta po inga fo i tu e fio la langi le fo sa mai tauina ia vi ele tua le sa fai fo ia solo fo ia po parade i la sto nai e o fo ia nafio le fo sa maua ia sa ia fo i parade sa tato tu ia le nganga fia la fo tato tu ia ono lango ina fo i o alo ma fa na fo i tu langa sa ia ma le ma e fo i ma fo i le tu langa ma walunga wa ia fa tino ina mo li fo fa ma lo ia fiu ma to i lolo ma le mar komiti fo i ma le nga lulu e fo e lakpilik ia me se fo so tato tunu me se fo malo mo li lava fa tai pe fo o tato paanga i nei New Zealand nei ile tau mo fainga le ole una ia fo o tato tunu al a waile ta longa le sona ia le sa mai tawina o valusu tasi afi tanga sa pena na a waile ta longa ia al to tele lava ia o fans al to Samoa ia ele po foi malai ia au foi al kiwi to tele foi alom fa na o lo pena na ta alo foi ia o Samoa pe to tolu mai ta watu na ia to tolu lava suisa fa pena ta alo foi ile au to Samoa le sa ta alo ile to fa o sunga ya Moses Leota ia o le sunga ya Isaiah Pali ia Ronaldo le multalo ia male sunga ya Jermaine Isako ia o Ronaldo Jermaine nato lauli o so ia ma Isaiah tai tolu ata tai tasia ta longa ta alo ya mo Samoa alu so le ya Moses Leota tele ta longa sa penaona sautua ma o nai fo ia le sunga ya Moses Leota mole awala tunu nei meua misi cha o se tisi o alom faro sa pena ta e alo ti tau mai tau tu fo lo fo vai tai mi fo ia o tu la i mai fo pi o alo iam fa na sa mo ta alo le au sa mo ia le fo u fa manu ina ia ta alo mo le au ki wi ia pe la le nga na ia na ia pe o au mai lu pe o au ma sa mo o to ma fo fa wa tu lo la vai nei meua mai tau se si o busu fo ia fai malo le tu ala le pe ta malaki male mato au mata fo ia nafi sunga ya fai lotu fo ia le ale au toa mal sunga la ulu e tu sa le au ki kilonge mele ku se kusa kai pe fa pe umal mele ku pui oi Palestina ma Israel o mele feita Israel o le no fo tanga ta Palestina tono Israel ale o mai fa ale solo la to fu e te tono Israel o le nganga le ia e mal tu fo ia wai ia sabo fo lava no ia se fo oi e pe o ia tanga ta Palestina le fa nga luenga le ta o la to tanga ta nu o Palestina o Israel ia o la fa nga luenga le tono Israel ia te fa pe na la se langona na o ina le mata matana fa pe le tio ali ata fe tai foi pe tau fuale lo to malo New Zealand ai mai wo mai Samoa o take over le
Ia le stadium Boni, i le tūlanga lea na ia nafi pei fo au tonga pe ata alo ia ai pe o le passion lea i le tātou atu nuu fo ia o le faitama o le me titi faitama fo ia i alo ma whanau e tala tama fo ia i le tele o taimi ia e sa mai tau ina lava fo i mau lava le tau vai tapo i ngartina ona mai ata alonga e le manuia le resort ia e la sa tau sisila fa masinoa o tau tele ava noa tele ava noa na ele imfaiona na fa tau nuina ia se manua ele ngata il au tamai tai au fo ia ali i tulanga ia mawalunga fo ia fa tino ina sunga fa ia onga ma se fo pulenga ia wai tulanga le ia next level lava ia coaching staff il taimi nei ia tulanga le ia to telefo tato ele mala le tele o mela tupu behind the scene tangata la work behind the scene the coaching staff or the management ma tangata lava tele yo ngaluenga ele fatau nga vale la to fo ia Faiva lo filima o lo tofi fo ele atua ia matale ni fo lo fo ina fo ia au nai fo ima pa fa soa fo to mai ele ngata au Samoa ia au fo Pasifika ia mai pe o tulanga le e mai tawina o to telo kalapu ia ta alo ia alo fa na ia mo professional clubs o employers ia alo ma fa na ele ma fai fo ila ona so le tu mai ia se player e kalapu pe ava ai mai ele o in place ia minimum standards e tau ona fa malia ina ele pulenga ale to Samoa ma le committee fa foi e tau na ise coach i le level tu langa ia official for mai ia tu foi nga tu langa lava e o lava foi le hotel no foi le au ele fa pe no fo so nga hotel la ia lava le star pe for star e tau na no foi au ia tu langa i mea si la foi pe telefone tangata pe fa pe o to foi mo ina le fa tu langa le fa nga yo inga fo team camp ile va yaso male va yaso tele te mi umantu mata manga tai mio e fa ile por kalame male por kalame ele mana of ya coaching staff fa ya tu por kalame ai to nga be fa ya to su ya to nga tu langa na ya fo tau fo ona mala mai ele fa ngofi ai fa tai la volta po inga fa tai volta tu malo ma tai la tunu tai mo fa manu yanga male una ia fo o tatu o tunu au ia tu ile lango tatu au ta longa la so nafi ia tatu la sale sa tu ia ta long ia len mon mawina ia tatu la vola sa oi sa ninga to telefo o ai ia ona au ia tu la ia ni ngata fo ia le talo fo man no sta po ia au fa ngalo nga tofi fo yo lo fa no manu pe ile aso male aso ia be se fo ia o lo Faiva alum tam fa na ia wa lewa mai tu langa le ia lewa nga itatu au ta on le la ia na wa ta no fo i Brisbane Australia ta pena fo ia le la to fa mo nga ile vai aso nei ia mala o tonga moli fa malo ho tatu pa anga me se fo le media ia dei fo uso fo yo lo nei i New Zealand nei lo fa pena ona una ia fo ia tatu fan base ma ile una inga fo yo talonga ia ai ua ia male manuia to tele ia pe mana ia male tau ai New Zealand nei sa vea ia o le sa le forecast fo ile pe timula sonna ia ma eule lo fo le tua male tele lava na lava talonga la volo langi le leima la sonna fi pe ona ia malo lele faftai ole tofia ina ole fionga ile Palestine ele falanga mai o faio malo ai mais ele ngata o yos tangata sata alo ave foi ma poutu tol tatu au le toa Samoa le o pale mai le ngata le foi pule ai ua avera o seli i minsta lango le fionga ya honorable few faulatane a Bonifacio Vasa. La se la ngona sa uvawa ai atu ile ta ua le elevation ma le ua o nga iai ia ma ua veo se minsta lango o tulango talonga ia fa perfo ia la manuia e au mai ai ma faia me uma mo le manuia ma le fio o tangata lautele la se la ngona o la fionga ia fa perfo ile pulenga ina ua
tau ai o la penga ua avea le Palestine ma se tasi o min star o le kapeneta o le whainga malo fau o lo iai nei. Ia, taisa vea, ia, te tonu lava ia, le nganga moini lava ia, le nganga whaaftai. Niela. Le mita i fo inisi, ia, fo i le tau selu atu fo i le. Whinaunga fo i sa whapena ona, whinau mai fo i le tunga ia fiu. Sila fo, ia, le i whaingo fie le. Moni ia. Le tamo enga fo i na tamo ea isunga ia fiu. Mai tau fo i le tūlanga na ia i le whainga pālota na saule launga mua. Le i manuia fiu e lua ia pālota lai o lo a he reire uso fo i a whautani. Ia te ua whai taunga lona lua. Ua tasi ua Golden Point. E whai ngoa Golden Point. E ua drop goal fo inga lea Steven e whai ngoa Golden Point. Tasi ala e ua Golden Point. Ia te whai le recount. Ia mai ua lua. Ono na winga la ua bonus point e per talonga fo nines pa whatino nines a leaks. A score i lalo o le pou. Ia na lima la io ai score le fa. Ia pe ua ia mal bonus point. Ia la ua family ai nai fiu. Ia vi ia le atua. Ia le atua. Ia le atua. La foi le sa alo e fo ia tau sa ili lava fo ia. Au ma. Ia ma ave fo ile fa alo. Ia si e fo ile sunga fiu fo ile lato. Fo i vaeng fa upfai. Ina ua pale mai le tofi langa e le i o te le iloa pe tupu mua fo i se mea fa pe presidente fo i o se o se asosia e alu e ta mo i tu langa le ia leo fa manu eina mai o fiu ai o levon tau tua lakpiriki pe ona e sao no sa tau tua mai le ngata tu langa ta alo so o se ngā luenga fo i ave ia fiu fai lava e fiu ma le nganga le loto maulalo ma nganga atua le fo i lau fa manu eina ia sunga a fiu sa ta alo e te manatua lava fo i le lua fe ma le valu sa vea le sa tatou mai ei nei e lonsia le World Cup e o fiu le sa matu malanga mai e fai masui o players fo ia local players sau le launching o le World Cup le sa fai o tahu le te mai tau ina fo ia e lupo ai lupo chairs kai mi fo i sunga ia tele yaima event Polynesia ma lau fionga ma tuilangi ma ia o fiu ia te le lava no sa tau na lu fiu le au na ia e uma i fo launch ia wo fo ta fa ma la waki fai la waki se ta eva ta o ke pole piki o le au ia e uma i fo ia o piki le au e si da kul coach la waki me la waki kipi a le po a ko ingu o ia lula ia na tamtalanga sa via fa fonga samo ma to yo lo le World Cup lo fa sfurtol o fiu foi la ma sunga fa le new filo le pou ma ma ngalo chau ia tama loko stava penanga piki na mato wola le a fiula na alula fa assistant coach ile aula le alto ile World Cup le luasu tolu le sa fa engelani falan ia o le talonga mua fa ma kiwi le sa fa la dress up mai fiu malona pe lau e suki mai malona fusu o no fo mai la fiu lunga box foi le ala waki le fel wa ia tu la sa uni me la sa uni talo te ia val awala waki lunga fiu o vai le vision nga kipi o lua fe marval le o ngofo mai lunga box e o ala termine ele o pe altu langa le savalinga alu e fa o ale tu lo vo ile sunga le fai pulo tama le tu malo e wa ma to wa ya tala fa tama ma i tala ma to savalinga e la fa kale vision o le vision langa ala lo fionga Tagaloa ia ole telenga ya la waki ele koi fo ise le so le kamanga iaolo kasin nga cancel ia au tai ai matatali e olo no fo tapua i ma ata mai fo soi le fionga ile le ri parmia malana si nga se ngase olo ona si le fia ma lo mai mo fo ia vende ia vendo e tu natu la fionga pa tino ai se leo e fa fte ai le tu ia ai me se foi oni mo onga le mo le fa fonga tapo mai ale a fionga ile tato li ipalmia malana tapo inga mal fa lo ia hasta aí sabemos le no fa auro ia
te tonu pe no fai atu ai wo mai ona te asem tu pala so tato so nu me se fo tai ia I tato fai ngā malo ia ai ili umale ngā whaftai ia molia lava whaftai tele lava tapo inga so tato so nu mai lava I lava malo ia mal masiofo me se fo ia sui malo fono sui tofia mo lato masiofo ia pe fo ile taftolo fai ngā malo so tato so nu yo lo fionga le pale mia la sunga le la ulia male toa le wotea pola te va fo si Schmidt ia male first lady ia tupea ia me se foi ia o minister ka peneta senga fo tinonga ia me se foi sui malu le fono fai tu la fono a so tato o tunu ia wai le po amalai o lo manatu lava mawalunga mafafo o lo to nofo ta pai masa to nofo talo fa manuanga foi le fionga al palmia sa moli atu le ngata I lungo le ia me se fo fe autos to sia ia moli mai foi fa sta tele lava so tato au fai mai sunga le fa ya ongal pon po fa moli do me a favor can you send me the message from the prime minister e wana taimi foi la sa uni le au na fi I talonga ula wina la le fe au fa manuia le ale fionga al palmia I au ile au male ia pe appreciate e sunga le fa ya onga male wa sa u tangwa address foi los pen karina ti management ia male au atoa fa langi foi so fa peta ta malangi junior paulo le anga fa inta o le kapteni ia me se foi sunga u nasa le Jerome wa I langa o Jerome na fa ila na no foi no nasa I le fanga I safatoa ia me se to tele foi alum fana ia sunga pali I chas ia male mamalu foi el pulenga la pepe naicho mai la tofo ia sa pena na moli el fa fa malosi foi mal fa fa manuia le fionga pale mia ai pe le nganga le moli atu fa tai tele la va tato tato mfinga malo ia me se foi lo finga luenga tofia tato wa tunu no taloma fa no manu pe wa manuia tato wa tunu ia me se foi le lo Samoa ainga foi mo la tu tama mainga ia no foi tu au mala tau ainga timer va fonti ia ele o la foi maua ro tapo me foi ia mo tu sai o fa suanga tam tua me se foi fa tu ia male au va auto ia le lo Samoa mai lava so se tu fia mai saua se pa ia feeling por tu fa stai le tua foi le vinga le tua ai tato nofta poi pe tato nofo talo ia ele I umal fa mo alum fa na mal tuafo ia la tau sang fo o le pol lange lak pilik o tau sang fo foi to ele fast food tau sang o le savalinga lak pilik samo malino ma tele la fo te mia o saul savalinga ele taimina ele mato chesi foi le tu ele me pe se cloud foi le tu o chesi o lo ia na chesi le tonu foi le sa so foi ia hinari le ai ono ele aso no umata longa matonga malo alu ato hinari ole asale umata longa ole oye ela unga ile se tasio e kale sia I Australia ia na la tu ala fionga mai komsina alu amalo na chesi le fai lana launga au tu launga e fa au tu le au le tu ole ole chesi ia ole winga for na o ia e mun ta ila vai le au foi le au fa ni tu le au ma la fi fa ni tu le po sa ta ia sa valinga I sala e fast food tau sanga ia e la ia e te leva vallo ia ai tal tonu fa mo fa tu ele tu o tau sanga fo to ia fast food tau sanga sa valinga tato lakpilik Samoa mai ta talo fo ia foi fa morianga ia fa moenga ma tapenanga foi ni tau sanga ia e pe lo tau la I lava foi ia le pol langi le I tau sanga fo ia o se tala le se le vai le mo le fa tai o lava io na se au na lava sau lava foi lango ma sapori stato au ia ai sa mo foi se no ia mo le foi se au fa malo se au na wole mfai ona pa mai le fionga plestene male so foi ato ilolo mai la to foi ia sa mo moli fe fa lo si le tato au ia le ngata foi le io pon poi no mai ta longa le ngata automata ia au foi ia atali ma ainga foi sa fa pena na fa tasiatu ia fa ainga fa tasima to ta pena foi fa mo ia I mo nei vai aso ma lo fa titile la vai lo fioga Tagaloa po lo telenga foi le vai malai ia po lo sunga sua
E ia le fasili lea, whaaftitele whai oe fo, wale o sao noa ia le fionga i le swimming star i le tae au, ma whaaftaia le atunu. Ma tuu so la atu, ma tuu palpala. Au lovo fio mai o stasi fo, o la lango i le pulenga, ia, wasa mo o lo o whaafonga i le nei vaenga o le uli. O le awala e mawhai eo na whesotai ma wheutangai i a uni laka pi liki. Ina ia maua sina whesosani tau whio lolo mo i tātou i le tūlanga o grounds taking. Ina ia pāleni foi, awa onisi teimi. O Samoa, o le toa Samoa e whaima a attraction fo lele o se tāmilusanga ma stālonga. Ai e moi fo le ata Tagaloa. Polo vitalinga siata. E le te le se tupe o le gate ma le grounds taking e maua i tātou. Whamata me whauna whautua lau tau pūlenga ina ia whaamalo sia, ma ia matua i fi nau e ala i le tula whono ma isi uni la kapi liki nei. Mo se madui o tātou lumanai. Whaftai, sa vea, sa o lele sau noka, o ia pe o isu sia sa whenana reisi le lua fes fuma tolu. Ina ua amata le whamusanga le Pacific Cup, Pacific Test. Le ana amata ia na o Samoa ma tonga. Alua e na ua pale mai fo i tūlang whatai te i whono fo i o le Asia Pacific. Ia, e le iwa ai fo i wha e le whapito au ngawha fo i a Samoa matonga o no titilo fo i Auso Pasifika. Ia sa tam whai fo i la i le whasafua wanoa. Mo Fiji ma, Papua New Guinea ma Cook Islands. Le la ua i ai tam lusanga ia wa in place i taimi nek mai tau fo i sa vea. Lua fe sumar wha. Ia, sa wha pena ana wha solo i le Four Nations fo i lea sa Masania na o Engelani ma New Zealand ma Australia sa ave le mau le taimi e tauna e taimi fa Four Nations i o le Engelani ia e Luis fo la le au manu malo le European Cup po se au falani po ai lani po skokilang e fa atoa ai au le taimi e o mai le tulangi nei ia ila io se au manu malo i le Pacific il Pacifica ia e pe o tulanga mai e cake taking so fa pena mai ia tios pe a faini test e fa man maluala le Rugby League International Federation i tulanga le ia o cake taking fo ia pe la na sila la son nafi e lua au tātou lan ta'alo lua au New Zealand ia o le funding la o accommodations pe ona vai e tonu umala participation agreement ia i alaunia tamama teine ta'alo o le au whainga o pulenga matangata i to tonu o le au ai la nisi vaenga e mana o mia e whaia onga ma po nisi angata o pulenga e pei la e tatou e awa ia ia hapena umatu langa le tupulu wo kapo le lua fes funma le lua fe lua ina ua awau ia mai tatou supe fo io sponsors na mau famalo fo tatou sponsor per IPFC Pacific Cast e vendi ma ila to umolo Pacific Easy tele lava ia o pake ki lava ia ngatal malo sile il quarter final ia te o manuia le tatou au talong matonga ia o lola ia ilungo le si level ia ta more cost ia o le tele ala o taimi ia fai atu fo sunga ia tu funga taimi fo o ngaro lue fo sunga tu funga ia ma tunga fai ataefu sunga missionary va ai tatou tam fai le me mana o mia tatou au to e mau tupe le taimi ia ai le to e mau ava noa ia mai ia au atu foi la ia lewo il semi-final. Te ua manuia fo il semi-final. Ia to e alu fo i lungo il final. E umai fo matua i te le ale extra cost na ia ile. Ile tatu au. No winga sua the more you elevate and move up. Yes. O le taunga tā fo le na o le campaign. Yes, o le taunga tā fo i le campaign. And here we are coming with the Samoan money. Ia matua fo ia fonga fo i tatu atunu. E sa fa ien fundraising al to Samoa. Fato a fai al fundraising al to Samoa ina ua mai ele puna langi. Le tau sa i le se tupe fatasi ma le se leni al malo. E au mai e tatu au ma watu ai
i Samoa. Talo Fia whawhailoa i tatou au. Pau ale taimi sa vea. Ia ona tūlanga fo manu fo. I tūlanga fo i lea i mea fo ua to e tau le pua malafo fo i le. Ia ai o lava mea e maua mai tatou paanga ma le malo. Ia o mea lava nai whaasoasoa ole whaaftai fo i o alom whanau i e tu usisi o lato lima e o mai ta alo mo Samoa. E le o mai ono tūlanga e se leni. As long as you're transparent with them, this is the money we have, this is the money that we're going to give it to you, and you honor that, but you live vale tūlanga lea. E vai appreciate that kame. Talo whai. Appreciate that kame kia le kūlanga lea. Ona foi o lai ia tono participation agreement pe a whai ta alonga ia. Ia tau whaingo se leni e mauai. Le au. Ya, la tai me tau na pe ai. Ma me na polia, e wona mo twenga me uma I fo a pe u complain ia tamata alo wole mo wala to se le ni ma e te tonu se a sa vea te le skala e vange ai a ki le pura se kai min complain ai si. Yo le in kulanga ka se le. O ngai ka fai ai ona ia le polo misi fo ile ave e alom fa na fo ia mai langa o alom fa na wi mai e le on tamai tangata o players lava I lunga ile top tier level o le fa tai le tu le si io la tu e o mai e tau tua mo se tato tu ona o nga luenga fo ia matua tu a fo fai langi fo la wa pe o mau ale ia e tu ma fo faula tu le strucko fo mer savalinga ala tu matua no mai su e malo I New Zealand ma Australia ya le ufa manu e ina lato e pe o le si le vaenga to Italia tu wai fo ile la o lango mau mai te sa ya la to sa fa pe na ona sa nga so ta ya ai ele o ya so hi fa ale ia le mau le fa sa mo ele ia le mauli mauli no multa ia tangata e fa tai me tanto no ati tauli a fo ile tai me pe lai to musu mai atu me tau na fa ia e per tu langa na sa no ia crunch fa matu ia e pe o tele lava for development I so tato atu no ia o tupe lava fo I tato paanga pe lai le IPFC ta noa e veni Pacific Casa ia sunga fo ia tuala lea pe stata malangi ma Pacific easy tele lato sao fo I tam fanga ia le fo mala fo I lato tu langa fo I le lo fanga yo ile ia ta longa ma komiti fa fo ia ele se tong o fa tau langa yo sta langa la fa mo ai le tu fa a to mai le tuale mai le tuale me tau I fo I tau tinga male mal so I fo fa tau langa Tagaloa e tāua tele le vaenga le o tāo o ia I lenga whamangalo mai au pēr whapea tango nei e whatustusa le pulenga o le lakapi liki a Samoa ma le lakapi uni a Samoa ma le tele o tausanga o sasaa se leni ma le 4 miliona I le ngata mai le malo ai whapea na fōi mai tangata e alo lofa I le au le manu Samoa o lea lava e struggle ele ngata I le lato performance, but o tupe ia o lo o whetaua ina ai, matua ia, o whea o leilo loa ai nei mea o ai fo I ua tango lima I ai se ua le mawhai ai. Ona muri tai ia le uni la kapia, a le uni la kapia Samoa, po le la kapia Samoa malona whaatulangang, I le whaavae leo lo whaatino nei, leo fast food tau sanga le la kapia o le liki a Samoa, ai te lei whaalongo lava iai, ua ngā se mei se tupe o lei loa. Ia ma nisi fo I o ngā yo I ngā pūlenga e whaia I le vaenga. Si sao no I le, e se sengo le. Whaftaisa vea, ia e taltonu ele mau e tia urtali o le vaenga ua mantua fuisa vea, o tele o se yuki lakapi unis. Ia e lakapi liki a ia e na mautau ave lava e Taimi fo io mato ngā lue fai marisunga missionary ata efu. E manatua lava lau ngā peia o le presidente mua le kale sia metisio sunga e whatau waa. Whatau waa tapua I. Ina ua whaau ia nisio fai au la avea fai au wha maoni. Ia e ala tala lea e alto ina sa fai e whapea. E lea ima po a whailonga maurulunga. Tasi al whailonga tā ua le api. Ka wara ngā lue ngā lea tu. Yo na umolola yo la unga to ina.
ia wo ta pelo tu ai Pole ale wing. pole ale winga ia te sila tangata ole ale winga ta maori ma yo le nganga pa ia ia le nganga na lakpilik fa mo ai le nganga e tala sua ma fai le si la o le si pepero le si la o le si ngo yo le si ia la e o ma fa lango la vai le nganga pa ia e so ani ma ia langa tal tonu la vai e le ia se me si o to fa mai le tu o le me piko sili le ona ta ua ta to wa yo na o tangata fa ta wa e fai fua foi ta to faiva pe o no mer sa ili le tu le fa ta te mon mo na so tangata fa to ile tu e fa manu ia ile tu pe o la tala foi le sa ave foi le ma to o ya sil sunga ya fiu ile ina o manu ia le ya tatou wa yo tangata fa tau va ya lua tu ai nga poto o le horizontal poto foi le fa lava ia ma le vertical o le horizontal la yo le poto le fa la langne ia le vertical sau mai lunga ile tua sau wa sau ia ma tu ala kolosi lo le vertical ma le horizontal yo mo gor collusion man malo collusion fa lu mai na ve collusion man malo ia pe le nganga na fa mo lak piliki ia ile nganga pa ia telefa ia taimia o la fo ia e pe o fa campaign nei o la fo ia wo ai o ia se tupi ala e o ma fa tu o que ato i lolo se i fo sa kupi ko ngi isi kosinga se i mo mer kupi sponsors ma e mo ma ia talo fai lele ona o ta taimi ai avatu le nganga fa tai you know to lo to nganga fa le uso mo to langa o to sata alo foi o to la mai ia ma o fo i le tulanga o pulenga i te tonu ma le lango i tonu to te vava ai i nai tama e ma wo lunga o lato kon kalate i tunu i fafo e mo tu pe to si e o lato o tu ai o mai o sin taulanga ona o le alo lofa i a Samoa o le mea lalenda o le o te loa ndai e laki ile a fo i le lakapi uni i a Samoa wa tele le poto fa horizontal fo i lea ai le fa lango le mela ona mai lola ia lea wa le alo lofa mo ia lo tala o le alo lofa i tama wa tu o la tu ainga and do this as a sacrifice for their people of Samoa ia ai u lea atonu e se tai au e toi fa manino ma toi fa sa ma toi fa fo ile tatu la kapi uni i sona tu langa ma walunga sa ia i wale te fa tu level la kapi uni ona nafi o le fast food tau sanga le na o ana nafi le na fa vai mai ai ale o saule la kapi liki a Samoa e sawa e pea mo moli Samoa le tumu mungo le mea e te tau no o iai a ui o lea la fuatu i la ufionga nai ma faufonga ma le tau fa i la ufionga ia ma nai upu muli fo i ta te tau ma vai ai a o fa fonga pea le atunu u le nei asu ia Fastai sa vea, ia fastai foi fafo con ta pai foi so tato tunu. Fa malu lua to foi pe ese upo se pati. E sala fo i lau fafo anga. Ia on manatu lavana ia o le viinga lava o le tuole. O le meta ua na ile nei me uma ia tato lava au na le nga. A sanga luenga fo fa moni nei tato fa moni ile tu fa ta ma ai ngai fo ia alo fia ao ia malo filima ia faile ma vi ingo le tua ai ye te man tua foi alta la waki te lo isi te mi pa fai chesi presentation your contract is your bread and butter but to Samoa it's the pride and honor o lo pride mo lo honor wa ai manu malo super league pole NRL mo wala mama ai ta alo foi NFL man malo mo wala mama pole ia o Samoa ai ta alo all you get is the blessing o fa manuanga le mai le tu ai sila fo i savea te lo alum fa na u ia sa pena sacrifice mo mai ta alo mo tato ai silo nei mai ta wina i o ese mai la tu kalapu ye sunga Jerome Stephen Crichton mai la to mai kalapu ia no mai la o atu fo wati de ona manuia ma le na kalapu ai sa langa sa fa manuia ye le tu fa manuia ye ta to tunu langa sa mai o sita langa mo Samoa ia o le nganga na ma se foi le fa mama fa mo tato o tato tilo pola se me tato te faia ia tato si la para nga luenga tato te faia pola se me tato te maua ia se me tato te faia mo so tato wa tunu e ia ina ia lo fa anga ia lo mo mai o le uso ia mus
ma le whaasoa, a moose the man, a mai Malaysia. Lo moli mai lo whaanga, ma whaamrianga mō lau fionga, a Tagaloa. Ia, ole tamaitai a timu ia i pai tele, o lo moli mai o nā lo whaanga. Ole tofa ia une John Pasi ma le tātou nuu i vai moso, lo moli mai o lo whaanga, ma whaamrianga i lau fionga. Ma le toa tele o i lātou o lo i lunga. O te loo ni wō ma ni paanga alu e mai mō ma sila iai i le poa nā nei. Mawai ia lau awanoa. Ia ona tali le iai. Ia ma whaamanu ia fo iai ia i lātou o loo. Mo moli mai o lo whaanga ma whaamrianga mō lau a fionga. Ia, o leo o seu whanua le tā whaatamaso alianga. Ai whaafiteitele Tagaloa. Ia anga le leile tua i o Faiva ai mai se fo i. O lea veo o oeo se alii su etusi si nio lea tunu. O anga luenga o loo whaatautai e lea taimi ma lea taimi. Ia lofa lea tua maanga lei. Ai mai se fo i lau whaatautanga. I le launga ma le fue ma le toto o lea tunu le tausinga le vāna nofo. A inga ma e kalesia. Ai mai se fo i lea tunu. Ia, upu mulibuli mai lau fionga tāte wha mawai ai. Ia, e li whai uer prokalami. Ia, tā mua e mantur ni taimi alom whanau lo whianga i fo i malipo langi li. Tā longo le soka. Lo o wha ngā solo i Europa. Ia o alom whanau tamaitai. I le alo i fo sun ma le ono. Mana tua fo i le whato a pale a leo stato au soka. Mai Samoa. I se ipo se lalangi. Mo moli i whamanu yanga ma te talo fo i mo alom whanau ma le pūlenga fo. Ia le ngata i lea. Ia le whaapito amanu i atasi. Ia langa i le ngalo fo i al tatou man Samoa. Toi sa ilingo se avanoa. Toi tasi lava le tāle o lo toi. Ia mo se avanoa mo le ipo lalangi. Ia i whamanu yanga fo se tatou tālo sia fo i. Ia le taumwhainga se tatou man Samoa. Ia ma whaiona maua se avanoa mo le ipo lalangi. Ia whapenafo. Ia ma le whamoemoenga tatou toa Samoa. Ia ma le whetu Samoa i le nei vaiaso, ia wa amanuia le vaiaso nei, ale toa, ia ona whairola i leo points for and against. Pe toi anga waa i le whaino i le si vaiaso. Ia e tātou le lafo i le tua. Le a fo le tali e pea ono whai ato, le savalinga lava i le ume whaupopoania so ua aso lau i le tu ua o a me tupu pe langi a pe, langi a e alu ale fo launga. Ia manuia fo le sailinga, le whianga e fo i o tai o le tunu umana na whaatawhanga se ngase. E me se fo i e tai so tātou tunu lau whainga ruenga tofi le lo Samoa, a pe nao na whafongfonga mai fo. Ia whai po nei por kalame malato, por kalame masani a fiasta i tasi. Ia me se fo i lau sunga sa vea, me se fo i a funga pelo to ya warta to ino se tato o tunu ya me se foi ya fa fonga me se foi le pulenga foi nei fa le fa sala lau ya sa mo ma la vai tono so se ainga tasi ya ile anga le leio le tua ya tato to e feilo ai foi tau puleola i se taimi o mua pe ato e malanga mai foi se to tunu ya malanga fa lo fa tai alo fa tai sua ya mo rio Faiva tato te feilo i pea